ngaho ngo ifaranga ifeza ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mufite iki ba papa icyo dufite turakiguha Petero aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka amaze ngo haguruka ngo yamayiruka arabatanga mu ikanisa barya bamuhaye ifaranga baravuga ngo si wa muntu wahaye ifaranga yego hariho abandi bahungu bari bavuyeho semeni amen amen tuzadusa naho tuzadutinda kurumva wa abarazwe tuzadusa n'igitaramo tubamwe tuba mu mahuduma adashira bamuwize na mahuduma abantu mahuduma abantu takora ihuduma ariko se yahuduma usa nayo cyangwa uza ari abantu bazaza kuryama muri EPGR batari mu ihuduma kuko bizo bavuga n'ubuzima bwabo buratandukanye n'ihuduma gusa arashobora kwideplasa akaza kuryama kuri EPGR baba harabashita kava ngo yaje gusenga gitaramo kiza gisagurutse ukireba umuntu gutyo n'ubu nyine namvuga ubu nyine namvuga aya majambo hari abarambiwe kera bari kuri WhatsApp ubu nyine abazimu wowe bishinga abazimu b'iki gihe Imana ibahize umugisha mwarakoze kuntumira abarazwe nibo bwa mbere nje mu barazwe nzabumva ariko mwagize neza kuntumira Imana ibahize umugisha muri abantu beza cyane rwose nari mfite ubutumire butatu uyu munsi hano Karumeli Gerezo Dezame mu Kanyosha ariko hose nababwiye ko bidakunda ndaza hano mu barazwe none icubahiro kibicimana haleluya ngiye kwigisha iminota itarenga 15 kuko Kofi araza yigishe kandi turataha siko kandi naratahuye ikintu gikomeye hari ijambo Yohana yanditse muzamurese amaboko haleluya haleluya Yohana yaranditse ngo icyazanye Satani n'ukwiba n'ukwica no kurimbura no gusenya mureke mbabwire ikintu gikutunuzi ko muvuye hano hari abantu bagiye kwibwa ubunyine ku ijambo ry'Imana hano bagiye kwibwa ubunyine bagiye kwibwa turuzi ko muvuye hano barama batora telefone bama bandikira abantu batari hano abandi bandikira bo mu Rwanda abandi bandikira bo muri Kenya bama bibwa bari hano satani wawa uyu mugabo nagusabiye hariya ngo bazogweze wigishe uyu mugabo n'umuvuga butumwa mwiza muramuzi namwe cyangwa muzi yaririmba gusa n'umuvuga butumwa mwiza twarajanye muri vuga butumwa n'umuvuga butumwa mwiza niko wankubwira ikintu kimwe nabonye Satani yarivye abantu amasengesho yimuhira bonyine munumve arya amasengesho yawe wenyine bonera utavuze ikidari uyatahari aba Satani yamaze arayashogora gutyo amaze gusingiriza TikTok imaze kugusingiriza TikTok ngo munyumve neza irakwiba noneho ntiyashigwa isigaye iza kutwibira mu materaniro haleluya ijambo ry'Imana ryagera akama kwiba kuko arazi neza Satani nagutera ntaguze guhaguruka kuririmba Satani tumunesheje ijambo semeni amen aba jene nkatwe bonere abantu bafite imyaka yacu tudasomye ijambo ministere zacu ziri hafi cyane ntabwo tuzageza 2027 tukaba dusirimba oya mvuze 2027 ubu turacyari 2025 mugabo ndushobora kugeza 2027 ugihagaze ntibishoboka udasoma ijambo ry'Imana semeni amen Kofi mugende muhindure ijambo ry'Imana ryo nk'umwanya ukwiriye mu materaniro y'abizera haleluya nta kindi kintu kizodukuza ntabwo tugisirimba Mowize atangiye gucuranga ejo sejo bundi ikidari mu maboko yiwe kukirasha iki kidari Mowize afite tikizomuvamo vuba pi tikifite kumuvamo ariko Mowize nadasenga ngo asome Bibiliya kizamushirana azokivuza tuvuze unaveho ubashiraho Moses cyangwa bashiraho nani uri yawundi Sabuni dusome ndasoma 30 gusa haleluya icyubahiro ni cyawite muzamuheza muri boko haleluya haleluya icyubahiro ni cyawite mana gwaze mukishasha uyu muhugabo n'uwahebe
fate contact ziwe tuzomutumire uyu mwana afite igitaramo. Kurumva contact ndazi kubaza nijoro dutashe. Afite igitaramo yanejeje cyane. Afite umugore n'umwana. Sawa. Zoze mu gitaramo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Icyubahiro cyawite teka ryose. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Cyubahiro Usome mu gitabo cyo kuvayo. Ndasoma muri bibiri ijambo ry'Imana. Kuvayo 34 umurongo wa 29. Ndasoma 30 gusa babwira ijambo rivuga ngo usa naho utinda. Mu gitabo cyo kuvayo igice cya 34 umurongo wa 29. Kuvayo 34 umurongo wa 29. Haravuga ngo Musa amanuka uwo musozi wa Sinayi afite bya bisate byombi byambambuye byanditse ko amategeko, kubera kuvugana n'uhoraho mu maso he hararabagirana, ariko Musa tiyari yabimenye. Semen amen. Iyo bireke Kinyarwanda ivuga gute ngo mu maso wagize gute? Zamurijwe uzizamura utangara kuza gusoma n'ibiganga. Ngisoma numve. Usome mu izina rya Yesu. Musa amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi tiyamenya yuko mu maso he ngeze he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Urakoze. Oya ye ndudusoma bibiri muhira. Uzisomera muhira. Subiramo. Tuzafatira hano. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi tiyamenya yuko mu maso he harabanirishijwe n'uwo bavuganye. Amen. Hariya haragoye cyane. Muri bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo kurabagirana. Semeni amen. Harabagirana mu maso ha Mose, harabagirana, ariko Mose we tiyari yabimenye. Abantu murahumvishe ba ngo mu maso bavuga gute? Mu Giswahili bavuga gute? Mwumva uyu mugabo avuze mu Giswahili ngo atakiwa Musa aliposhuka katika mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mikononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima Musa akujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Amen. Iling'aa yarabagiranye. Dusoma undi murongo wanse muzakoze n'intumwa. Oh hallelujah. Na niyo ikasoma iyo 200 gusa nimara babwira ijambo rigufi. Kandi umurongo wa 13 evangeliste. Kandi umurongo wa 13 biri ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyarukiko babonye ukuntu Petero na Yohana bavuga bashize amanga, kandi baruzi ko ari abanyamisozi batize, barumigwa maze bibuka ko babanye na Yesu. Amen. Bamenya ko ari abiyo mu misozi ariko babitegereje ngo bamenye amakuru ko babanye na Yesu. Bibiliya y'Ikirundi zivuga ngo, reka mu musomo muri Bibiliya y'Ikirundi ravuga ngo babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko bigishijwe bamenya ko babana na Yesu. Amen. Reka sobanure. Kane umurongo wa 13. Kane umurongo wa 13. Ngo babonye Petero na Yohana, evangeliste pasteur, ngo babonye Petero na Yohana ngo bamenya ko batigishijwe, bamenya ko ari abaruguru, bamenya ko ari yo mu misozi, ngo ariko ngo bamenya amakuru ko babanaga na Yesu. Nuko
Oh, hallelujah, hallelujah. Icyubahiro icyawe iteka ryose. Hallelujah. Teme yanje ni ngufi cyane, iravuga ngo usa naho uzutinda, gusa naho uzutinda. Nuko izuzu utindamo nibyo biza bigusa. Semeni amen. Amen. Urashobora kufita ibindi uzutinda mwiriya. Waza hano ukamutuvurunga gutyo ukatuvurunga naho ni pipi hari iriya iri uzusa naho uzuti. Semeni amen. Amina. Uzusa naho uzuti. Semeni amen. Hallelujah. Hari umukecuru w'umunyamurenge Kofi wantangaje muri Pentecoste i Remera, wasenze mu gisedo. Bavuze ngo basenge, arahaguruka asenga mu gisedwa. Igisedo yamagitangirira hasi kugeza hejuru, amaze ngo avuga amaherekezo y'ikanisa ryo mu Giswede, ryo muri Swede ngo ryari ryaranze kuzura. Ngo yamababwira ngo nimugende mwubake ikanisa ryanyirizuzura. Aho gani mu gisedwa, abazungu b'abasedwa bicaye aho hantu, bafata ikaramu ngo batangira kwandika, ngo barabazanya ngo ese uyu mugore avuye muri Swede, iryo kanisa ryacu ararizi. Baramubwira ngo ntaragera ibuvira, habe n'ikinga ntaryazi. Hallelujah! Hallelujah. Abakecuru bari baratinze mu gitaramo. Yaratinze mu gitaramo kugeza igihe Imana imuheza amaherekezo yo muri Swede. Ko murazumva neza? Akaza avuga amaherekezo yo muri Swede, abandi bicaye, abareveraga bayicaye aho ngaho. Umuzungu yegera umurevera umwe, aramubwira ngo si umuntu avuye iwacu. Aramubwira ngo niba uvira atarahakandagira. Sifa ko Mungu avuga amaherekezo yo muri tuzadusa naho tuzadutinda. Aho tuzadutinda niho zatusa. Semeni amen. Hallelujah. Mose ngo yazamutse umusozi wa Sinayi, ngo ageze Sinayi ngo yazanye mu maboko yiwe ibisate by'amabuye, ngo byanditseho amategeko. Siko bavuze ngo amategeko y'Imana. Mose ubwe ngo ntiyarazi yuko mu maso he harabagirana, ngo kubwo bahora bakebukana, kubwo Semeni amen. Mose yavuye ku musozi arapfuka, ariko ye uriya mugabo yanyibukije ijambo nabigishije ibukavu rivuga ngo itangura ry'umuntu urashobora kuba ritoya, ariko amaherezo yiwe. Mureke babwire ikintu kizotuma ministeri zacu zikomera Kofi, n'ukwiherera n'Imana. Ubwiherero ahantu hatari connection ya WhatsApp, hatari rezo, hatari TikTok, byose ukabishira hariya, ukabwira Imana ngo Mana naje nawe, ni jewe nawe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Icyubahiro n'iteka ryose. Mwenyemere tukazabura amaboko yacu ku Mana. Hallelujah. Hallelujah. Ngo bene wabo na Mose, papa umuririmbyi Bienfe, ngo bene wabo na Mose ngo baramubwira ngo papa fata mu maso yawe uwashira igitambara, fata igitambaro ushire mu maso yawe, ngo kuko udashobora kureba mu maso yawe, mu maso wakora ko arabagirana uzi ubwiza bw'Imana butangaje. Turakwinginze fata igitambara cyawe ushire mu maso, ngo kubera ubwiza bw'Imana, kubera ubwiza bw'Imana umuntu azasa nahaza atinda. Mureke mabwire, hari umuririnzi umwe naje hano namwibagiwe izina, worship leader akomeye cyane wo muri Nigeria. Sinzi azaririmba indirimbo zo kuramya Imana, akaririmba amazina y'Imana, Adonai, Jehovah Nisi. Nta wamwibuka hano. Niwe muntu munyafrika wenyine batumiye muri igihe bariko bimika Donald Trump. Niwe wenyine abapresident babatumiye, abantu bakomeye muri Afrika ntibabatumiye, babatumiye umuririnzi umwe w'igitangaza wo mu Nigeria. Ko muranyumva neza? Umugabo azaririmbira Imana ngo isigahe. Hallelujah! Hallelujah. Tuzadusa naho tuzadutinda, kandi aho tuzadutinda niho azatugira abagabo. Uno munsi icyo munsi araho natinze, icyo nzobejo bone, icyo nzobejo ndagitegura none nijoro abandi bakiri baryamye, niho ngitegura kavuga ngo Mana we ejo haje ndahakeneye ko uzoba umugabo ukomeye. Amen, amen. Ntabwo nzabigirwa n'abantu, ari abantu baza bavuga ngo urumva ngo bagusengere ku pasiteri naho ya mavuta bazoyakurongera ukayamwa.
apana hano hano bakayakurongera mu kanwa ukamwiritiro yayo mu gihe udafite ubwishisho hano azaguhombana uhombana amavuta y'uburevera azahomba akaguhombana mikrofone ikakugenda Hallelujah. Icyubahiro n'iteka ryose. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Icyubahiro kandi mukanyemerere twosubiramo twese tuzamuye amaboko. Oh, hallelujah. Hallelujah. Icyubahiro nibusa ubuhamya ngiye kubabwira umutima wanje unezerera Imana. Abahungu bo muri South Africa ngo bararimbiye Imana baranezerwa bariko bararamya la 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 la. Siabonga Jésus, siabonga Jésus, siabonga. Baranezerwa mu materaniro. Hallelujah. Ngo babwira Imana ngo Mana we umunsi uzotwara itorero. Baranezerewe babura uko babwira Imana ngo umunsi uzotwara itorero ngo nti wotujana kambere ho. Nimba itorero uzoritwara na gatanu twe ko kana gatatu ngo tukagenda ngo tukazobana n'abamarayika kwitegura icengero. Ariko hallelujah. Iyo umuntu yatinze mu gitaramo bene data mareke mabwira iyo umuntu yatinze mu gitaramo azasa n'igitaramo. Hariho abantu bazatinda mu kubyina bagasa no kubyina ariko hariho abantu bazatinda mu gitaramo wamureba agasa n'igitaramo. Hari umukobwa umwe muri Tanzania ngo hari igiterane cya sepake cy'abapandekote kinini cyane ibihumbi. Umwana w'umukobwa ngo arafatwa ngo arasenga ayandi ma connection yose aracika mu gutano ngo arasenga abantu barahumura barakamera ibitangaza bihare ko umuntu azasa n'igitaramo. Iyo umuntu yatinze mu gitaramo agomba gusa n'igitaramo. Hallelujah. Amen. Iyo umuntu yatinze mu gitaramo azasa n'igitaramo. Niyo dusohote hano hanze uzumva mu mvugo yiwe ukumva igitaramo muri we. Mwaganira kuri telefone akumva yaba ari wenyine mu bwihisho nta wundi muntu bababona nta wundi muntu chambre yugaye yugura telefone yiwe TikTok umutima wiwe ukavuga ngo ndataramiye cyangwa ndi kuri ya filime y'ubusambanyi umutima ukazumwagiriza ndi worara ku mafilime y'ubusambanyi ngo uzozubyine hano ukuye gusa kudukandagira kandi umuntu bene uwo nguwo akagukandagira tukavuga ngo n'Imana yagukandagiye wavunitse uravunitse. Hallelujah. Mureke mbabwire ubuhamya bwa Bibiliya. Mureke mbabwire ubuhamya bwa Bibiliya Imana ndagize numvaga hamwe ijoro ryabaye. Noneho umuhungu umwe umudamu umukobwa umwe ngo yakora mu nzu muri Sweden yari umukozi wo mu nzu ngo umunsi umwe yakubura icumba cya nyirabo cyo kwa ba boss ngo kuri Bibiliya ngo aguye kuri Bibiliya ngo asoma urupapuro rwa mbere rwa kabiri ngo nyirabuja avuye ku kazi ngo asanga umukobwa yanezerewe newe ni kuba nezerewe cyane aravuga ngo nageze mu cyumba cyawe ngo mbona mu gitabo w'icyo gitabo cyanjye. Hallelujah. Ngo none ndagusabye ikintu kimwe njewe si ndukampembi njewe ndosoma gusa ndafite ubwoba ngo urasanga nasoma utombokere njewe ndosoma gusa nezerwe gusa ndokorera ubusa ariko ndosoma ko muri shinga TikTok na turiya tufilime tw'abanyarwanda ngo muzo abagore bameze gute
haleluya amazengo oh haleluya Hallelujah. Chubahiro Ni shawite DUSE. Hallelujah. Nyirabuja aramubwira ngo nta kibazo amafaranga nzoguhemba uzoja kugura Bibiliya nzoyaguhemba mugabo uje kugura Bibiliya mwumva igitangaza cyabaye uyu mugore kera Bibiliya zari zarabuze ngo yayikoreye imyaka ibiri yakorera Bibiliya aragenda ngo afata urugendo rw'amayinga abiri agiye gushaka Bibiliya aho zigurirwa ngo ageze ku muryango asanga iyanyuma iragiye iyanyuma gutya ngo iragenda umugabo wakazo zidandaza wa mugore ngo arira wa mukobwa ngo yarize nk'umuntu afushije se ngo ararira wa mugabo uzigurisha ngo agira ubwoba aravuga ngo aya Mariya y'uyu mukobwa azonzanira ikibazo ngo yamagenda afata yiwe aramubwira ngo akira nzosigara gutyo ariko jana amaze umukobwa arasoma Bibiliya oh haleluya Hallelujah. Icyubahiro ni cyawe DUSE. Hallelujah. bo de la costilla bonde Adimela sefe. uwo mukobwa yarasonye Bibiliya fifa kwa Mungu Amina. ngo akayisoma yarira none urabona amasoza aragera muri Bibiliya hano ngo Bibiliya yamibyimba ingana gutya n'ubu nyine muri biblioteke ya Sepak ikomeye cyane muri Sweden ya mbere iyo Bibiliya y'umukobwa irimo abantu bose ngo bazaja kuvisita iyo biblioteke bazavuga ngo ndura umukobwa wasonye Bibiliya ngo yarayisomye arayirangiza arasubira arayisoma kugeza cikanye ariko ye ngo babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana ngo bamenya ko batigishwa n'abanyabwenge ngo ariko bo bitegereje ngo bamenya ko banaga na Yesu barababwira ngo iriya mvugo iriya ngendo n'abantu ngo batidanye na Yesu sifa kwa Amina. haleluya kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye we ku musaraba turuka iriba rima twahanywereye amazi y'ubugingo we. Hallelujah. Babonye Petero barabwirana ngo uyu muntu uyu ego bavuye ruguru ba Petero ngo iya mu misozi ngo ariko bamenya makuru ko babanaga na Yesu mureke mbabwira ibintu nka bitatu Petero yakoreshejwe mvuge Elisa gatoya nimara nsenge Petero umunsi umwe ngo bagiye gusenga mu gisi cya gatatu bizakoze n'intumwa ngo abwira ikimuga cyari kiri aho ngaho ngo ifaranga ifeza ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mufite iki ba papa icyo dufite turakiguha Petero aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka amaze ngo haguruka ngo yamayiruka arabatanga mu ikanisa barya bamuhaye ifaranga baravuga ngo si wa muntu wahaye ifaranga ego hariho abandi bahungu bari bavuyeho semeni amen amen tuzadusa naho tuzadutinda kurumva wa abarazwe tuzadusa n'igitaramo tuba mu mahuduma adashira bamuwize na mahuduma abantu zakora ihuduma ariko se yahuduma uza nayo cyangwa uza ari abantu bazabanza kuryama muri EPGR batari mu ihuduma kuko bizo bavuga n'ubuzima bwabo buratandukanye n'ihuduma gusa arashobora kwideplasa akaza kuryama kuri EPGR baba barabashita kava ngo aje gusenga gitaramo kiza gisabugurutse ukireba umuntu gutyo n'ubu nyine namvuga ubu nyine namvuga aya majambo hari abarambiye kera bari kuri WhatsApp ubu nyine abazimu wowe bishinga abazimu b'iki gihe ko muribaza ngo muzabeshwaho n'igisirimba mukure mu abagore bazima mu abagabo bazima baheye
babonye gushyirama kwa Petero na Yohana ngo bamenye ko batigishijwe, ngo ariko bamenye ko babanaga na Yesu. Ubuzima bwabo bwari batashe kuri Yesu. Yobu yaravuze ngo ikirenge cyanje nacometse mu cyayo, ikirenge cyanje nacometse mu cyayo, ngo nakunze ijambo ryayo, ngo kuruta ibyo kurya bitunguye umubiri wawe, nakunze ijambo rye. Yobu yaravuze ngo nakunze ijambo ryawe Mana, ngo kuruta ibyo kurya bitunguye umubiri wawe. Pawulo abwira Abakolosayi ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwebwe rigwiriye, rigwisha ubwenge. Umunsi mperuka mu gatatu nababwiye Timoteyo, nawe sinababwiye Timoteyo ngo kuva mu bwana bwe ngo nyina na nyirakuru ngo bari baramutoje ibyanditswe, bamubwira umugabo. Petero ngo Pawulo na Timoteyo bataramanye ideruba, ngo aravuga ngo si uyu mwana n'uwande, ngo ndumva Imana muri uyu mwana. Mumbwira uyu mwana n'uwande, baravuga ngo uyu mwana n'uwa Elisa na Neoniki nyirakuru. Haleluya, amen. asanga bari baramutoje Imana. Uzusa naho dutinda. Yarababwiye kuwa Mungu tiwoza urara kuri Real Madrid na Manchester, ngo numaroze hano ngo nimuzamura amaboko kandi waraye watsinzwe, yego wara udasinziriye. Ni gute umuntu yokunda bari abongereza akarara ayicaye, ariko bamubwira ngo akaneye gusenga n'isaha imwe, gufuka isaha imwe bikanga, mugabo akamara arahagaze gukora rero oyo murayo. Oh, haleluya, cyubahiro ni cyawe iteka ryose. Icyo nkunda ndakibonera umwanya, ntabonye umwanya wo gusenga ku manywa ndawushaka nijoro, ngashaka umwanya wo gusoma Bibiliya. Icyo nkunda ndagishakira umwanya, icyo nzobejo ndagikora none, ndagitegura none, aho abandi bose batabona. Semeni amen. Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamiliki. Usipoteze bure uokovu wako, chunguza moyo wako. Bwana anaitaye. Mwenye mbele tukazamuresa maboko. Haleluya. Urake mbabwira kandi ukamwe kanshimishije cyane nakavuze kenshi. Abakobwa aba ikora ryo kwayungisho wa baza barepeta ngo iminota 15 bagapfuka mu masaha 3, baza barepeta iminota 15 makama barepeta ka verse kamwe gakorasi kamwe, ngo bagapfuka amasaha 3, ngo baririmba ka verse kamwe, ngo abantu bazabihana, ngo abantu bazabaza kwihana, umuhagarikiza kicicaye hariya akiyegeze karitasi, abantu bakaza bagapfuka bahano kwihana, ngo baririmba, ngo baza transfer Imana mu bantu, bakaza bahiza abantu Imana. Abandi bazabaheza akabumbu barahemu, bakabaheza ibindi, bakabaheza TikTok, baheza ajya ama video yose ngo wara arya ama video yose uzureba y'ubusamba y'ubupfu yandi umara ugatambukana ni ugira ngo ari kindi wawuduha, uraduha icyo udafite. Imana ibaheze umugisha. Amen. Usa naho uzutinda. Haleluya. Amina. Uzusa naho uzuti. Imyambaro yawe mwabakobwa mwe, imyambaro yanyu nigute muzariko nigitangaza woba mu gitaramo wamara ukambara ubusa. Janti kumucecetse woba mu gitaramo, Janti yazambara neza, turabana ahantu mu gitaramo, woba mu gitaramo ukaza wambara uduhuzu wawe kwenda ukwega, ipasura ikazamuka ikazirenga iriya hejuru ntakoze muri maki. Watambuka hano ukazutambuka wagira guki. Yutambutse neza, uri mu maki. Biguti igitaramo wotarama ukazurerwa no kumanza ihuzu waje gutambuka uri mu maki. Imana ibaheze umugisha. Samuel zirageze. Mureke mbabwira kantu kamwe nize. Elisa, mureke mbabwira kuri Elisa gusa. Elisa ngo yabwiye Eliya ngo yabwiye Elisa ngo Elisa we mbwira icyo ushaka iki. Arambwira ngo mpeze imigabane mpeze umwuka, imyuka ibiri y'ubuhanuzi kuri wowe.
Elisa yaramubwira ngo usabye ikintu kigoye ariko ni ntandukanwa nawe ndagutransfera. Haleluya. Niko uyu muntu sinzi ibyojemo niko wa reka abantu babaza ubunyene nyabuna tuvuga ubutumwa bwiza bareke ririya ba Moses bareke ririya wewe munkurikire siko kuri yeme samoya muswe kandi murebe Peter ntimumuzi yeme Peter kandi umuntu bwiza cyane mugume aho ngaho. Shingiye kuvyo nabonye ndumugabo uhamya ko ndakukure cyane habaho Imana itakura umuntu. Haleluya. Mureke mbabwire Elisa yakoreshejwe ibitangaza birenga ivyahiriye. Mureke mvuga igitangaza kimwe cyabaye nitumara dusenge. Muzi ko Elisa yapfuye nyuma y'umwaka yarapfuye. Nyuma y'umwaka yarapfuye. Umuntu arapfa muri quartier iwabo. Baja kumuhamba. Bamugejeje iruhande y'amagufwa ya Elisa. Ngo igitero kiraza. Igitero ntawamenye icyo gitero cyavuye. ngo yaramaze umwaka Elisa kuruge apfana imbaraga ku buryo amagufwa yiwe nyuma y'umwaka Yazuy'Umuntu. Twebwe turi mu kuja mu ihuduma twashika mu materaniro tukama dusa n'abari muri barafu. Amasengo bajya bahungu bari baherengeje umuntu wapfuye bamaterero baraterera ngo bamutereye gutya ukuguru kwe ngo gukora kwigufwa rya Elisa ngo yamazuka yamayiruka yamabaduka ariruka noneho barya abantu ngo bahunga ibintu bibiri bahuze ba wundi wazutse bahunga n'igitero ngo bageze iri imbere yewe ni gute uje ruki reka mbuye nakura hariya sinzi kura mbozeho gutya ukuguru kwanje gukubise kuri kura umutima. Haleluya. Haleluya. Nikowa uratekereje ngo umuntu gupfa akamara umwaka yarapfuye amagufwa ye bakazuka akazura umuntu twebwe tujya duhumeka. Kurumva Patri ibintu byo kubyina abantu batabahinduka ukamuteza akavuyo mu bantu itonde uzura abantu Elisa Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Munsi umwe iwacu ruguru muri Kongo habaye Pentecost ariko mana we usifiwe Yesu Kristo Umukozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo. Bwana nitakuona mbinguni. Munyemerere mwese tuzamura Yesu amaboko. Haleluya. Hari umugabo umwe bambwiye discipline yiwe yarantangaje ngo yigisha niyinga iminota 30 ngo azafunga kuva ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu niposha karara muri veye agapfukama akaza muri mu karisa saa 10 z'ijoro ariko ni gitangaza. Abandi bakaza baza kamusangamo yavuga akajambo kamwe abantu bakaza bagwa hasi batarage yewe niki cyabaye ngo yo ntakibazo nanje naho kumbe hari ahantu azatinda havayo hagatanga ubuzima. Iyo dutindanye n'Imana dutanga ubuzima. Ntabwo dushobora gutanga ibyo tudafite dutanga ibyo dufite. Haleluya. Amen. Mugende muhanagure mu mutwe iyo uje guterana hano materaniro hano ukaza kuririmba tuherutse gusenga tusoma Bibiliya uzoba uri kudutwara umwanya. Turakeneye kuduheza ubuzima, turakeneye kuduheza materaniro, turakeneye kuduheza materaniro. Sifa kwa Mungu. Amina. Haleluya. Mose ngo yamanutse umusozi Peter we twasonye ijambo ngo Mose yamanutse umusozi ngo bene wabo bakazafata mu maso ngo bakabwira ngo Mose we ko turasha mu maso hawe ngo kubera uwo bari baratindanye n'Imana ngo kubera gutindana n'Imana ngo ubuzima bwe. Haleluya. Dusenge maguruke dusenge. Haleluya. Cyubahiro Iteka ryose. Haleluya. Haleluya.
umugisha papa bienfait umuntu azasa naho azatinda bienfait ya mpano yawe kugira ngo izokomere ari abantu bo muri ntibakuzi bienfait hari abantu Bibiliya iravuga ngo izina ryawe nzarigira rurangiranwa nabandi bazi izina ryawe abantu amazina yabo yahekeye mu bwiza yamazima mu bwiza arazunguruka mu bwiza no mwijabe agere mu nyakabiga yamazima hari abandi bagize live recording barakora live recording batanga miliyoni 30 amazi ndimo zabo zamazihomba nta muntu uheruka kuzireba ariko tuza tureba iz'abazungu bapfuye bamaze imyaka barapfuye kubera bari bafite igitaramo bakaza baririmba n'Imana. Haleluya de la cosia bonde la gloria zalaka. Hari abazungu batakiye hari kuri inosi y'abazima kubera Imana bafanye baza kuririmbira ukora rudasinziriye wa Mana we ukazamura amaboko kuvuga ngo Mana we kumva Imana ariko abandi wagenda muri live gucyo babareba uko muri Imana kuvuga ngo tabara wa Mana we nagiye ahantu hamukwigisha numva ikirere kirugaye amabafa yose n'amabone birugaye ndavuga ngo hano sinzohagaruka ni dusenge. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Mana we cyabaye witeka ryose. Mukanya nanice hano ndiko ari umuntu wanyandikiye message yo mu Rwanda arambwira ay telefone yaje ishatse kure yari yayibuze anyandikira message numva ndakoze ku mutima ndavuga ngo Mana ngomba kongereza amasaha kuba mu bwihisho ngomba kongereza amasaha yo kuba mu bwihisho aho abantu batambona aho umugore atagera n'injoro aryamye abasinziriye abana bose bariko baragona kagenda handi hantu nta muntu numwe kongereza isaha umwanya wa telefone kayishira muri eponderi iriya kagenda hadi hantu nta muntu mfite Bibiliya mfite ikaramu na agenda kabwira Imana ngo Mana niwe nijewe nawe kuko nzi ko ayo masengesho abakobwa banje nabuzukuruza babo bazasarura ubusabane bwanje nagiranye n'Imana. Hari umunsi bazonezerwa, hari umunsi abana banje bazogira fiere yukwitwa abana bandayishimiye Patrick twebwe uriya ni papa wacu. Hari abana bazabagira isoni zo kuvuga basi hakaba nabandi kuvuga basi bazabane uriya mwana n'uwande yavuga ise ukaza wumva kura umunezero uri umwana wa naka ubuzima bwacu bwo gutindana n'Imana gupfukamira hano bonde la cosia bonde la gloria. Oh hallelujah subahiro bonde la cosia bonde la gloria. La mutima wanje unezerewe Imana, mutima wanje unezerewe Imana. Amasengesho azahindura izina sha, amasengesho azagira umuntu umugabo, Imana yaguhaye bienfait uyibere maso uyifukamire uyirire ube connected n'ijuru rizo connected n'abantu bazoguhezo yifuza. Ingorane dufite dushaka ibyo abantu baduha ntacyo dufite kubaha, dushaka ibyo abantu ntacyo dufite kubaha, ariko iyo wahaye ikintu bazaguha ibyo wifuza. Ko muranyumva neza Moize usengere piano uzuvuza piano abazimu bari mu bantu bavemo uzuvuza apana kuvuza piano gusa ngo abahungu baba frodere barayi hano barayi baba frodere bafite amarandevu y'abakobwa ngo baze kubyina hano uzuvuza piano bagira ubwoba bwo kugera kuri bazabaho. Hallelujah uzuvuza piano bagira ubwoba bave ngo turahira hari. Oh hallelujah barambiwe ngo nsenge nimara babyine reka senge mubyine mugabo mubyine
igisirimba cy'umuntu ufite igitaramo kiza kigaragara n'ubundi gusa kende yaba gukanda muza mwigize amaguru. Hari abantu badafite igitaramo bafite igisirimba mu maguru gusa ukabona baragukandagiye. Si Imana yagukandagiye, niba arovunitse kandi uraje kwa muganga kwa David bagushiraho isima. Si Imana. Haleluya. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya. Mwimbieni haleluya. Dusenge. Umuntu wese abwira Imana ngo Mana cya kibanza canje ngene kongereza imbaraga zo gusenga. Data mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Uduhindurire ibihe Mana, udukure mu butayu. Udukure mu butayu. Udukure mu butayu Mana. Udukure mu butayu. Izina ryawe rihimazwe Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Utwongeza imbaraga zo gusoma ibyanditswe byawe. Baba wa nyakati. Yesu Baba wa tunezezwe n'ijambo ryawe. Haleluya. Ijambo ryawe Mana. Turagushimira. Uduha inyota yo gusenga. Uduha inyota yo gusoma ibyanditswe byera. Uduha inyota yo gutinda mu bwihisho Mana. Aho abandi bantu bose batazi. Hano abandi bantu bose batazi. Haleluya. Aha ndahagira prayer room. Prayer room. Prayer room. Ongera duhikanguka mu mitima yacu. Ongera duhikanguka mu bwenge. Umeze imbaraga wa Mana we. Umva imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gupfukama. Imbaraga zo udukoreho Yesu. Urakoze Mana. Mugihagaze ngwinano. Ngwinano. Namenye kuri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Namenye kuri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. 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 Oh erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Namenye kuri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe. Haleluya. Namenye kuri se w'imigisha. Namenye kuri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe. Sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Imana y'imuri ibihe. Sinakurekura. Haleluya. Haleluya. Amashimwe